Kiše su prestale. April je pokazao svoju čar. Pupci na komšinim voćkama su već nabubrili i Behar je obavio neka stabla. Breskva ispod našeg prozora imala je roze cvjetove sa 5 latica, skupljene po 2-3 u grupi. Šljive, te posavske požegače, već su se zabijelile od Behara. A orah u međi sa komšijom već je puštao svoje rese i prznio prolaz pored verande. Stara kruška je bila najveće stablo u komšinoj avliji i već je bila u novom bijelo-zelenom proljetnom ruhu. Zvali su je Husein Begovača. Ruže bi zabijelile u svojoj sili latica, a tada bi počeo karneval boja i mirisa da se duša napiti nije mogla. Ostala žedna i pored toliko godina karnevala i slatkih plodova uzrelih voćki, zveketa nanula po kaldrmi i škripe starog drvenog bunarovog kola. Ostala slika u oku, tu negdje pored suze. Ostao miris u srcu, tu negdje pored čežnje. Ostalo u sjeti da se pamti. Ko umije, nezaboravno je. Zuhra Muslimović Bina, bosansko-hercegovačka spisateljica, samo je jedan od primjera kako urođena darovitost nije mogla ostati zaključana u stvaralačkom biću. Mladi Pupoljak vremenom je sazrio i otvorio svijet u predivne latice sjećanja na djetinjstvo i voljeni grad. Predivne slike voljenog zavičaja ponijela je sa sobom u daleki strani svijet da je griju i nose tamo daleko. Ni minutu prije, ni minutu kasnije, već tačno u suđenom trenutku, dogodila se Binina knjiga Male priče iz djetinjstva. Poput vješte vezilje, Bina probranim nitima emocija veze predivan vez od riječi. Svojim proznim prvijencem širom je otvorila vrata literature koju ispisuje jednostavna, čista, ženska duša. Nedavno mi je prijatelj poslao sliku, u stvari putem websajda, sliku naše Save iz Salanska, sunca nad Savom. Fantastične boje su se samo razlijevale nad vodom. Tako da mi je bio izazov i da to naslikam. I ta slika me puno vratila u djetinjstvo i dane djetinjstva. I boravka na našoj Savi, druženja, spoznaje ljepote življenja, opasnosti, dječjih igara i veselje raspusta, jer većinom smo, kada je bio raspust, svakodnevno znali ići u ljetnim danima, završiti jutarnje obaveze i onda mama mogu li? Obično se majka pitala u našim kućama za sve, jer je ona bila odgovorna za svaku našu dobru i lošu osobinu u to doba. Što sada vjerovatno i očevi više imaju učešća u odgoju djece. Tako da, razmišljajući o Savi, vraćam se ranim danima kada sam znala i bez pitanja otići na Savu, ali moja mama je znala. To je uvijek išla ista grupa djece, pa kad bi ogladnili, jer naravno nismo smjeli da se vratimo kući jer će nas majka zadržati, nećemo biti još do samog predvečerja kada je divno nebo nad Savom i atmosfera uopšte koju zaista treba doživjeti. Onda mi odemo prijeko i uzmemo, naberemo šljiva, potrpamo u džepove i onda krenemo preko Save. Nekad čamcem, a nekad smo znali otići samo onako u kupačem. Što smo imali na sebi.
Muškačići su obično znali imati neki džepić na nekom šorcu i tako, a mi smo znali natrpati nekako, pa dođemo do pola. Pošto se ovaj dio Save od Gunjarske strane mogao donekle prehodati, nije to bila neka dubina, a onda je nailazio onaj kanal kuda su brodovi išli. I to je moralo se preplivati. I ovdje malo u ovom dijelu Ficibajra i Keja, kako smo ga mi nekada zvali, mi smo zvali Kej, bio je divno obložen divnim kamenim blokovima sa stepenicama na dole. Bilo je podobro strmo, ali je zato bilo urbano obloženo. I većinom tamo su se skupljali gimnazijalci, malo odrasli, koji su se smatrali, mi smo sada malo odrasli, više od vas, pa nećemo s vama. Naravno, bilo je tu lijepih momenata, uzajamne pomoći između djece, kako naučiti plivati. Pa daj mi malo taj šlauf, 10-15 minuta, samo da osjetim koliko je voda duboka, da osjetim tu mekoću, da osjetim taj osjećaj ispod sebe, da nemam dna. I tako, uglavnom igrali smo se, odrastali, ali u jednom lijepom, drugarskom, prijateljskom duhu. Šta je to što biste danas mogli prepoznati kao nešto što je i ranije bilo iz vaših sjećanja na Savi, na Ficibajru? Pa Sava i Ficibajr, vidim da se urbanizuje sve, ali ono što mene izuzetno veže za Savu je to teferići pored Save. To je jedna posebna, kako da kažem, društvena institucija. Kada se ne gleda koliko ja imam zamotano u onom papiru, ponešeno na teferić, i da li sam ja uopšte imala šta da ponesem na teferić. Majke su znale spremiti lokume, ali one nisu znale spremati samo za svojih 2-3 djece. Zna se, pa to mora biti najmanje 40 lokuma. Mislim, jer ni slučajno se nije moglo desiti da moja majka da nama, da druga djeca gledaju. To se nije moglo desiti. Međutim, tu su se baš one porodice koje su bile zauzete sa svim svojim obavezama, pa kad dođe taj nekakav praznik i teferić ili vikend, znale skupljati, razmjenjivati, jednostavno razmjenjivati iskustva u odgoju djece. Kako je mogao nešto napraviti svojim rukama, što je vrlo važno, što ja to izuzetno cijenim. Za mene je jako važno da ljudi mogu, da imaju inspiraciju za nešto i da mogu talent i da mogu nešto dokazati sebe kroz posao, kroz nekakav rad, kroz nekakvu djelatnost, eto tako. Tako je, na primjer, neka komšinica znala da kaže kako je ona nešto napravila, pa onda bi moja mama došla kući, pa sutradan bi i ona nešto tako slično uradila. Nije bitno šta, ali mislim u nekom, eto tako, pravcu života, kuhanja, šivanja, uređenja kuće, preuređenja kuće, avlije, i kaže onda jednostavno proljeće je, pa jer se s proljeća počelo već družiti. Onda kaže, dođi kod mene, imam ja sjemena. Ma imam još malo u papiru, zamotala sam u novinu, sačuvala sam od prošle godine. I tako, mislim, to su sjemena od cvijeća, čuj to. Dođi, daću ti sjemena od cvijeća. Znači, svi smo željeli nešto ljepše. Svi smo željeli nešto bolje. A šta mislite, zbog čega se danas izgubilo to, ti teferići i slična druženja?
Ja mislim danas da je preokupiran svako svojim problemima, ali oni i koji imaju malo vremena, imam osjećaj da nastoje da dokazivanjem materijalnog oko sebe stvaraju neki rejting. Međutim, rejting ili pripadanje nekoj grupi i veličina te grupe ne zavisi od materijalnog. Mnoge stvari koje su mnogo važnije od materijalnog, a to je sama individua, njena duša, njen spirit, njen posao, to je ono što je, ne mora to da bude velika stvar. Čovjek kada složi u cvijetnjaku kamenje koje je stotinama godina tu bilo, pa kad ga lijepo složi kažeš, pa vidiš, on stvarno ima smisla i to je vrijednost. Znači, bez materijalnog stvoriti nešto. Bez onog puno materijalnog. Čovjek jednostavno zaboravlja sebe, zaboravlja se i misli da je sve u materijalnom. Međutim, to nije. Ja mislim da je najvažnije, bar za mene, to me upravo i povelo mom sjećanju, to djetinjstvo, institucija braka, institucija porodice, institucija odrastanja uz bližnje, rođake, prijatelje, to je vrijednost. A mi ćemo se između sebe dograđivati i rasti. To je ono što ja jednostavno osjećam da tako treba. Možda je to suviše na grub način rečeno, ali mislim da je vrijednost svih nas baš u onome što nosimo u sebi. Ne prihvatajući neke sada glupe nebuloze materijalnog rejtinga u tome šta ću ja imati i šta ću ti pokazati da imam. Ne, ja ne vidim tu vrijednost. Interesantno je bilo to, na ovom dijelu su bile malo onako porodice koje su malo bile. I mučnije. I mučnije, na ovom dijelu. Dole je bila baš ono raja, pubertetu, omladina. Dječica koja su tek stasala. A ovdje su u ovom dijelu, ovo je bilo uvala, inače uvala je bilo, i bilo je jako puno zelenina pored Save, gdje su ovdje sada brodice, to su bili divni žbunovi, pa se tamo u Savu nije moglo vidjeti. E tu su se skupljale i kupale naše muslimanke ali interesantno, u haljinama, u kombinezonima nekakvim. Eto, uglavnom, one su se tamo kupale, onda bi ona svezala svoju kosu gore da se ona malo smoči. Nekakav takav običaj bio. Te naše stare žene se nisu kupale ovamo i viđale s nama. One su tamo. Ali su imale najljepše gurabije i najljepše sokove, one od ruže. Pa bi mi znali tamo da njih obiđemo malo kad ogladnimo.
Od kupanja, od igranja. Ovdje su se uvijek dječaci igrali. Tu nekada nije bilo ploče, samo je bila trava, nogomet se igrao. I bilo je to interesantno kad igra mahala protiv mahale. To smo tako radili. I bilo je malo i navijanja. Međutim, meni kao djevojčici i nije toliko nogomet bio interesantan koliko mi je bilo interesantno da ja posmatram kako starije djevojčice se ponašaju i kako se one češljaju, kako one uopšte imaju nekakav ponos što su one mlade, lijepe. Tako sam ja razmišljala o tome, tada u to doba. Međutim, prvi puta sam ja sa svojim vršnjakinjama pobjegla na Savu, ali ne samo ovdje na Ficibajeru, nismo se mi samo ovdje na Ficibajeru kupali. Mi smo se kupali nekad davno na gradskom kupalištu. To je kupalište pored samog ušća Brke. To je nekadašnje davno je to kupalište i prestalo da živi praktično. Jer tu je bilo fino svedena, šljunkom svedena obala i tu se svijet prvo kupu. A posle toga je onda, kad sam ja malo odrasla, možda 12-13 godina, također mi smo imali fantastične bazene ovdje. Mi smo ovdje imali bazene za dječicu, uzrast možda do 8 godina, koji je bio podobro plitak. Tu su u stvari spuštene pontonske, u stvari ponton, pa onda od nekakve drvene konstrukcije spušteni bazeni unutra između tih buradi koji su u stvari sačinjavali taj ponton. Onda je bio drugi bazen, ali nakoso urađen. Tako da oni koji nisu znali plivat, a pokušavaju da plivaju, osjećali su se sigurno. Jer bilo je začudo da neko bude, da raste pored Save, a da ne pliva, to je neshvatljivo bilo, to je bilo i sramota. A to je danas sasvim normalno. A to je danas sasvim normalno. Međutim, mi smo ovdje imali i fini skakaljke. Pa bila jedna niža, jedna visočija, onda su naši dječaci, jer u školama smo mi imali to fizičko obrazovanje, ali je, koliko ja danas kada razmišljam o tome, ono više činilo nama da mi odrastamo u zdrave, ispravne osobe. Znači, konstrukcijom ispravne. Jednostavno, normalno, kad je čovjek zdrav i konstrukcijom ispravan, onda i duhom u nekom smislu zdrav, jel? Ti dječaci su znali da se takmiče svakog popodneva kako će koji izvesti lastu, pa onda salto, pa buč u Brku, u Savu pored bazena. Jer te tramboline, te skakačke daske, one su vodile u Savu pored. Naravno, moglo se popeti s druge strane na taj pontonski dio bazena, jer su bile urađene kao merdevine, stepenice. Tako nešto. Uglavnom, taj period tih bazena mene lično raduje, jer sam ja nekako s djecom igrajući se od silne radosti što sam dobila novi kostim, sva važna, našla se s druge strane bazena i tako osjetila da mogu da plivam. Tako osjetila kako je voda mehka. Mehka. To je bilo izuzetno. Nekako sam opet uzišla. Da li mi je ko pomogao? Ja ne mogu da se sjetim sada. Da li sam ja samo doplivala do tih stepenica i popila se do tih
ljestvica, merdevinica. Nisam sigurna, ali uglavnom, eto, to mene vezuje za bazene. Vidim sada nema ništa, vjerovatno ni... Vjerovatno će se nešto uraditi. Ja se nadam da ćemo mi opet imati nešto urbano, isključivo za djecu. Ne znam ni koliko je Sava čista. Ni to više ne znam, jer ja se nisam... Pa eto, nisam se 25 godina okupala u Savi, što je veoma dug period. A s druge strane, Save, na onoj tamo okuci, smo imali pješčanu plažu na Rajevom selu. Ja vjerujem da i danas poneko ode tamo, ali to je izuzetno lijepo bilo i tamo je znao da bude lijep teferić. Ali je, ne znam, institucija prijateljstva, komšiluka, familije je bila toliko snažna da se znalo ako smo mi planirali, sada idemo tog i tog datuma, nešto je značajan taj datum u našem životu. Mi smo svi znali familijarno da se spremamo, pa nas je po 40, pa 2-3 puta čamcima su oni dolazili do ovamo da nas prevezu tamo u Rajevo selo, u stvari pored Rajevo sela, na tu plažu. Ma, bilo je toliko lijepa, onda bi naše majke napravile lijepo jelo, pa bi se onda svi sabrali pa jeli. Ja se toga sjećam. Sjećam se te sofre, tog uživanja. Naravno, muškarci su bili po strani. Oni su uvijek bili, što bi rekli naši hađije. Oni bi s tim kao hađija, satira, jel? I priča. Oni su tako znali ali normalno. Kada se čuo povišen glas majke ili oca, nije bilo priče više. To smo znali da uradimo. Da li nam možete reći, znači, period kada ste već bili djevojka, kakav je život bio tada? Da li se izlazilo po kafićima kao što se danas radi ili su bili neki drugi načini druženja? U period kada sam ja počela da izlazim nisu bili kafići, tada je bilo Korzovo. I svi smo išli u centar grada, šetalo se interesantno u krug. Pa je bilo onako za te kao tinejdžere, mlade, tek ljude koji prispijevaju, dolaze u tu nekakvu grupu, jel? Bilo je malo korzo i veliko korzo, to je interesantno. Veliko korzo prvo je bilo s obje strane, pored radnji i tih starih, divnih, austro-ugarskih kuća, zgrada u centru grada, od Veselina, Masleše do Nove trgovine. Tako smo mi do samog parka i onda se tu okretalo i išlo se. S jedne strane je išla starija raja, s druge strane je išla mlađa raja. Međutim, stvorila se jedna grupa ljudi kada je Brčko imalo jako lijep jedan period svog razvoja. Stvorila se jedna grupa ljudi koji su počeli da šetaju oko fontane kada je naš gospodin profesor Ekmečić Sead uradio tu famoznu fontanu koja je za mene simbol maltene moje mladosti i svih tih generacija, možda malo prije mene i posle mene, ali uglavnom tu se stvorila jedna sada nova grupa koja je bila ljudi koji već rade, koji su već u nekakvom svom punom razvoju, oni su tu šetali, tu se svakodnevno sastajali i razmjenjivali vjerovatno i radna iskustva i povezivali poslovne veze. To se dešavalo na
auto ispred Samoposluge i Petokatnice i tako smo mi. Ja samo govorim onim jezikom kojim smo se mi tada služili. Gdje ćeš biti? Pored Samoposluge. Gdje ćeš biti? Pored fontane i tako to. To je jednostavno bilo tako žargonski govor. Eto, to je bilo to što se tiče tog Korzoa. A naravno, sastanci su se obično zakazivali kod Stubova. Tu je bila Fruška gora i onda kad kaže gdje ćemo se pa ja ću biti kod Fruške gore. Da ne bude ono baš upadno kod Stubova i tako to. Da li je možda bilo kao u tim pričama nekim koje smo svi mi mladi čuli, tih sastajanja po česmi, kraj česme, znači... To su prve simpatije. To se ne može zaobići ni u kakvoj priči. To su u tom našem odrastanju moje generacije, možda malo ispred ili poslije, Vargonja, to su bili prve simpatije gdje su se momčići i djevojčice još igrale, ali bilo je poljevanja vodom, kao onda ganjanja oko česme, pa onda igranja naranđa limuna oko po ulicama, skrivanja, a onda bi se desilo da neko protrči kraj česme pa nepažljivo, pa mu se oklizne pa padne. To je bilo ono. A onda je simbolično dodavanje ruke, joj, jesi se udario? Ili jesi li se, joj, hoću li te ponijeti? To je bilo ono što, to su prve simpatije. To je ono još draže. Kao u Desankinoj priči, nemoj mi priči. Ja bih htjela, ali ne još. Nemoj mi priči, to su one najveće vrijednosti osjećanja prvih koji se nikad ne zaboravljaju. To je ta simpatija. To je baš simpatija. A starije djevojke, ja se sjećam Asime, Zejnine, pa se sjećam jedne lijepe Hanumke koja je bila nekako podobro od roditelja, čuvana i ona je imala jedinu priliku da izađe na česmu i da vidi momka. Na koju česmu? Na česmu u Prnjavoru. Da, to je jedino bilo i onda bi ona ponijela 2 kante i došla na česmu, a onda bi momak iz Gornje Mahale, Akatin sin, došao tu da je vidi. Ja se toga sjećam, ona se nikad nije za njega ili udala ili šta ja znam, ali ja znam da je ta ljubav bila velika. Jer Hanumka je bila toliko lijepa. Imala je izuzetno sanjalačke oči. Prelijepa cura sa lijepom kosom. Tako isto Asima i danas dan živjela je, mislim, udala se za Šehana i bila je s njim cijeli svoj život. Asima isto tako nije mogla nikako drugačije izaći nego samo na česmu. A mi smo to znale. Mi smo to znale, ove manje, pa smo mi znale da čekamo da Šehan se ne pokaže, da ga ne vidi roditelji. Tako je to bilo, jednostavno, to je bilo. I onda što sam, ja isto sam volila otići na česmu i onda to mi je bila cijena nekakva kad moja kaže mama popije malo česme u maštrafi, jer su to bile nekad one debele čaše, to nije bilo lijepi kristalni čaša. Kaže mi, materijalno dobro nije ništa u odnosu na onu cijenu, a ona malo popije one čaše u maštrafi, kaže, je slatka voda. Jer sam ja njoj donijela frišku vodu, kanticu česme za kafu ili da se napijemo za ručak, posle ručka. Kako su tada izgledale te česme? Da li je tu bilo nešto posebno, nešto drugačije nego sad? Moja česma u Prnjavoru, ja
ja je normalno nikada ne mogu zaboraviti, ali to je bila jedna pravougaonik, visočiji nego li što sam ja sada. I sve 4 strane su bile metalne pipe, slavine, iz kojih je voda konstantno curila. To su vjerovatno neki duboki izvori i ta voda se u zimskom periodu, nije bitno što je led okolo bio oko odvoda samog i one rešetke kuda je ona odlazila. Interesantno, tako se led nahvata onako kristalni, divni, sa interesantnom strukturom, oblikom, a voda se pušila. Pa mi kad nam je zima, bez obzira što se mi sankamo, mi odemo po česmu da ugrijemo ruke. Tako je to bilo. A u ljetnom periodu curice su znale uzeti ribaljke, četke i manje kantice, pa zagrabimo česme pa idemo ribamo, pa se ta ploča oko same te naše česme znala uvijek biti čista bez ičega da se moglo prići česmu. Eto, to je nekakav segment kada mogu da kažem da se sjećam, ali i danas dan kad razmišljam o tome kažem pa to je zaista bilo lijepo. Znači, očisti ono s čega piješ vodu, s čega jedeš, mislim, što uzimaš direktno u usta bez nekog čišćenja prethodnog i tako to. Mislim, to stvarno je interesantno. Mi to nismo znale, naravno u tom periodu, šta sam ja imala tada, možda 6-7 godina kad smo mi to radile. Tek sam počela da izlazim s curcama, pa makar i česmu prala. I ribala beton okolo, sam da budem sa svojim drugaricama, jel? Međutim, ta je česma bila, eto, kažem, jedan pravougaonik, visok možda 2 metra, širok metar sa svake strane i slavine, iz kojih je konstantno curila česma, ali to je bilo u stvari sazidano od nekakvih starinskih blokova koji su imali divni fasadni dio ispred i u prednjem dijelu veoma lijepo urađeno. Stojala je toliko dugo. I onda negde možda 60-ih, 65. je prestala jedna strana da curi, pa onda negde 70. je prestala druga strana, onda je ostala samo jedna strana da curi. Onu četvrtu nije niko ni upotrebljavao jer je ona bila, ne znam zašto je bila zavrnuta. Slavina je bila, ali zavrnuta, koliko se ja sjećam. I jednostavno je počela manje i manje na te slavine. Da li se kamenac nakupio, da li nešto je uzrokovalo to. Međutim, neko je ovih posljednjih 2 decenije uradio česmu, srušio našu lijepu prnjavorsku česmu. Simbol našeg Prnjavora. I onda je napravio nekakvu betonsku strukturu, nešto toliko siromašno, neugledno, nešto što, pa takvu česmu ima svaka avlija u Brčkom. Praktično nema, apsolutno više prnjavorska česma, osim one vode i nema nikakve simbolike za Prnjavor. A voda, naravno, znamo, izvor života. Izvor života. Zašto je ne bi uveličali malo? Zašto je malo ne bi uveličali? Ako je već simbol života, pa to je neprocjenjivo. Ali eto, mi smo se tu igrali, skupljali, bila nam je draga, sada kad dođemo, osjećamo se kao da nam je